88.9 Sompa one so biem huja adihye nyina etie bie na de beto dwa bie ne se KJT adwumayefo enkabom ko se no kuranie wonmu rasampan wayi wonu mama na enam soma mpanimfo da kumase KJT ano chese se bambo ho nsensem ma yirimu a se ope bibia to mo kama mansa nyina te se dwane guso aye adwuma amanfo emedi dwa wo ho ye ba kwa Blue East ene ya de foforo ya abai monkey poso ne mpompoi ese bia piem ho Yademba Kobo Smith from Wabaton Persuasion and Titi Abatos on Perfum in some Jeff Opens, Bedu Qatar Ranti upon searches. Assembly man for a Wabo Smith from Wabaton Persuasion, Quaco Bunko to J. S. Ren anonymous almost slow Mwada, Nananamon Tranche, Nayadan Sudie, Omo Inunity. Inedi, yes, ye free se ba ye, and ye quayani a fast wire tonkra, Sikasemu, Neswatsi. Na yademba koto mantaman tete abatos on performance some chef up no so chese yesin su kase bia ajemu second takra dia bonten so no aman kakran kro no yiria ena yiri breaking the 8 betumi abamu a agisemu kani panyina bom why na ekasai na Arise Ghana demonstration e baso on krapompre mantam no yate se kromasi adaba fo nyina akantema densi awiabo aguso sa jimjene omode omho ekwakogim we ni bi aka ho ne de bramo sa sompa awia prem to bra kasebo apesma kafo ni obi ni kun wahini ni ama krancha dazo asof mami premier ni menko a na mtimi wale mienu kreimu mene Nana ya bo malivia bo kebia yamfasi dama abeheba clinic yesi yade bia tuso bia brania kasia bibi dro ya yade suru wisa for me sa hwintia ne akekedo kakra awo no ne yade sa yade bra na endaso hode ma yade bia tuso na fe cloud internet Ghana for say yanka njamo samo pe internet de djuma say ya fie say ya office say ya babia cloud internet ne ye kamfo de amawo abuzanfo wenum ne ebo echi domo a babia wo na wiye ba na yaba besom yenye brena finsam no yenkomo ankasa fam ne mum ye ka mo say share o Facebook junction so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM adwenkyere ene unsusu no de bia ho no mo a yeguso a ye be kase ende mamwo no a ye be kenkan ede amamo ye frasi a ye koketia ye maame ne ye papa no ma wo na sori tia asuo koton bie ne koton bie nya bidie wonu ma tran ekase mu wonu ma ka wonu wa bomatikuo asem ni nyina de tiawa wo mu kirem se kumasi kropon bedwa panipa oda no no owura kokko sampan no kuranie wayi wonu mama ye wayi wo mama nyina ni meme se woma bompanifo be se mfie kakrani hia mita wode be ya adwuma nanso mita no ma KJT a won ma edidwa ho nipa mpemson aduonum eyusu mita baako enti ayo how de ma wonum enam so mabosomi nwotwini wo muntu ya ladberry no a wo muntu ya no eno na nam so men ra ECG for se debi wo muntu men transfer na mo fa bedwafo ma yenko asa won ma kwa kodum kanea no na akofa ho ye kakrade aba anopei wabra no man ya wadubu ache benka techeti adwamu no ma wiase nyina dache ena woni executive ya maame Patricia twetwe nkomo na ya maame kasai sani atu wo mu no eyo haw esanse owura sampan wayi wo no mama Omo boy no entino na omo be so omo be sign opa me plan no prayer achiro kuma say dey before em na be etwe mo ne ada this time around there sorry me go me fie me nin kan ya ka o me fie enti omo de yen so omo ye ntia enti omo dum kan ya no ye bi je na nya yi a ye be try say for mu omo no omo ire na omo busia for omo ni bi bi si di boy no omo ni asa omo nya bone the right way any so omo be dum kan ya no enti ye ni si di for ni asem enti no authorities na omo no what it go we si wo na ya be try mu fie mi no ni etire ya record meter Pastiano so among Famayeno. One more any and one movie. A journal a private and government, I and the government. And so what be become? You see the near buying any day answer. Now buying my emitters. Near boss Magamaya, only emitters ball. I don't see any money. I tell emitters all for my mini mama make up a bench out. Oh, maybe I follow. Yes, I have to say your chair listening. Now I should water. And I am yet to me, I saw ya, and see and chair. I don't see anything yet to me, I saw ya. And you see and generate your tongue. Don't know for Munya, you come for the pump, the woman. That's why I will not come out and if I contact me if I'm over there,
wiring. Sometimes no, I na sabi nipa bi aye nkra e wo my way same. Ye na e wo dwan na dwan mpa ne for sabi papa te ani fiem. Enye ye na e mi. Ana nye nyina na e school dey mo. Asama sampan wo kan. E say omo hwe contractor na omu hu no. Offer ente sa da biara da. Ye nye na e be obi campaign na so obi adwuma ama no. Ye kan say what contract na omo ka to ye no. Ase ne ye bibi awie no. Ah wo be contract to nte so obi tender for. Why di? Adi asam no what say leaders no atra ne yaka. Where ya mami Patricia, executive sa wonom ene toto niema e wo kajetia edwakasie mu no waka ho na eno akire na suhefan ye de yem wanti wora sampan ya wono na ya sentimental mu krotamu amrado ye bo ni pumu na wono so ne Sompa twetwe nkoma wo kirem sensem ni bi wo ha ya na ha na niema bi ba se nipa bi aseda ya dwen se no krepe wo mo yanka na awe ya mami ne papa nom no a wo make ho abomu no a wo mom ena process no wo mpese wo bedi so ada na wo de ka na wo sit untia agesi ama wo mita triaka no niema mita ri bi mamo a akwaye boachi bidin the billion million. Kajetia Makacho, my visit was 3 times. My race course 4 times. Go for Mujano Krana, Yapuka Bayano. My twice. One leadership. Even last 2 weeks, we engaged them. We know much share more than 5 times. And not Patricia no Casano, no Camo. Friends and Patricia. Okay. No Camo. And I told them the processes we're going through. One, can the new company get the contract? We buy it, they know beyond sign contract. We sit there or see or sign contract in our Womukan, Womuka and Lumiano. Process the baby son, so sign contract. You engage 2 companies. You engage the companies, no. Company Baho can say, or by your demonstration, and you're changing some of the projects and money. And I'm going to say, and a car company, the famous clothes. No, did not appear again. We buy it, and then we say, no natural letter. The company there, you said the gamma. No, and now, and mayor, a Jumano, and man. Money, business wise, in corporate government, is it right? That is not what it is. Company Nankasa, checking the background, we all got confused. In one communication, they locate themselves at Oda. In another communication, they locate the offices in Tema. Nearby the signed contract was more than 7,000 meters, millions of cities. And I don't do due diligence. Then want some back. Then want some back, no partition, and another and that's what I'm saying. We sat down and engaged the ECG of Ghana. So one more analysis at my end. 14th June 2022, and I'm submitted final report to my end. The 14th June 2022, I'm on the report. Last week, and the ECG, and the final report to my end. And I'm the managing director and say, only the procurement processes. When should need procurement for no, it's being common on crime. Some between a Bejino, near fast tracking one. Because I believe, say, looking on to one central power system, no. It's been used for Nakasano, when almost begin coma, almost fear compound house. I want to use power back, no. The more you see can bros, so I'm cost really say. The more you use, no, the more you pay, yeah. And you will say that, sir. Be a fan back to pay anyone of Obi at the AC, and I will be at the machine. Consulting in the boom, it is across, you know, the bottom line now is that let's get the bills paid. Then we share more than the engagement of leaders more than 5 times. And I have records because any time we meet, we keep and then in some of the discussions you have the Metropolitan Coordinating Director in, you have the MD of the company in, you have other members of the assembly. Ora sampai kroi ene wono ne amrado awodano I was on for a good sort of more Kayetian some now, Hona, and Komoyi Koso Noir, and a some performance some for Yen and Senia Young Quay. Now, Openia Mra Brazil for no, one more AC KJT John, or ye consultancy, Edema Wunum, Papa Emmanuel Dance, Yen and Coding Communion Kubisa say, and yen be a KJT Jano, say Pano Musisi in the fire, hey, who design omnia dia day, say no Musi no, and Openia Achra say, baby agency say no, or Kama man saying in Ate, says a Kobase be a ECG for cry or margin say. Stores makoma ko 7,000 e chire no a e wo kejetia honom no wo mo adimite kwakubo bia mu a e wo hia so mo koye wire no se de afufuro bia na busiafo ne ma ye kokoduru honom ye se na no so akwakoya asam foforo da honom sai se ne ICG mpenimfo ne keme mpenimfo gitum se o mo dimite bia kwakubo store bia no a age so mo kokoye ye wire foforo e koye wire foforo wo e da no ho ansa na so matimi aye sade no amana ye ya wo makwakoye e na nam so ma no pay ye ne opani ma no
da nso di nkɔmɔ wɔ kyɛ sɛ ne nyinaa wɔn ɛyɛ de to hɔ nom a sɔkɔba sɛ ne ECG foɔ kɔ sɛ sotɔɔso no wɔn de meter kɔ akɔbɔ bia ho a ɛho hia sɛ wɔn kɔyɛ wiring foforɔ bia. We project each and time Kasani Binigana and engineer ECG and Casaboy central meter election in stages. So maybe a bar leaders in the bar near classes. As send a contractor concept. It is a sama or moyeno. Apart from that, installations near Yeno and say the form petting for the Vegiatum, leaders in a Vegiatum, installations near Ubia Wapenia said it is installations near Ye. Then the absence to say meter new ha now so be back in pool and now say but apply that no servicing available. If you leaders any event management between Ajatum say hello. Hello, Mr. Ansu. Tu kase sende omu yemita mu yasambaya rewiring bia. No. Debbie. It's there installation in provision. Then yes, so sanity. I don't know musu to me yemites ne ma omo. And mean to me, but I know yeah, and the new management, if you are any board, almost say. But as for contractor, they are making it up though. Then the leaders in another leaders, technicians, installations, I was for Penny Manuel Danso, your consultant to the Brazil for no Musi Kumasi Katian and Yanina Kokudin Koma. Watch us saying here, see a day why for Robert Quasisa baby, and one say, or Motabri Mita Noir, or more Edekwa Koboba, no, and watch the and I'm penning for Moda Kumasi Kajeti Janano, Edekrataba Bonting, Ekachiraman saying, nah. So, what we say, Suma Druomo dear, and some more Kamaman saying, Natini praying ye prefer, say Johnny the Oma be, so will be to a bra, nebe duja, na bambo so dear. Womo emiemu pa enya asem ketwa mpenifo etu anamoa ede asumdwe ene kanko ebebre kegetia edwano na emu enipa na yakoye bambofo idie na yentimi nkase yetena yetoso amaniama agensemu eninti yede niema bebre guakwan mu yede niema eguakwan mu a ye protect anase ye boban say at least obi entimi entiki advantage na on fa nia ekoso no ho emme niema emfata finra adageni puso mene me bambofo a mene mo ejuma ai National Fire Service ne Ghana Police ne Lesbian Security ne yenuanum BN Foreign National Security for amwa nyina no yetimi aka enwa bomu a ye patrol de ne pa odwere efise esum mu adeyode se wan hwe ne yie na se wantime nto na montem a no bi e de ayelotu wakotwadi enti mesre se bi koso a ye nyina ye benya abotre na yahwe se ne ebisa posa no afa nyame ya domo a ebumu bia so san e de bode ngono e befa Abusia Kumasi Kayeti Abonten so ne yakoye no edwano asumadrum wo mu no na WO1 Michael Sosa wono na eba security ho nsensem okegeti a ohweso wo hye bose bambode wono mo emiamu panti so obibi to a edwane setele o ma biebra na ebeto wade ye to aso ne akobru is ye bowura mu dia na ene awosoafo no nyamfo kwasi adujan na dia ba betu dwa se enwe mpompoi monkey pox ya de na bia pia firi ho na so ade hye nyina dan koma komanto ensanse won ma ye adwuma no bekwaso ada ye adwuma mapomuden watumi asode agina wode asemi to dwa wo bre nipa nkro a ye yi wo nom se board member Bunu East Regional Health Committee wo betena so no wabo adwuma tumi aboa ma apomuden avantoma papa bi ediefra na ebren sentwerefo ene Dr. Fred Adomako Boaten Bunu East Regional Director edema apomuden adwuma no twetwe nkomo no se ye nokore nipa wanya saa ya de ni bi no wo ye adwumani e wotachiman nipa nwotwe ka ne ho so akwewe wo mu nyina mo jamu a ebi wo mu na so wo mu gina wo no so e ma wo nom ayahwe monkeypox ya recorded baako ewo Bunu East na menua monkeypox de nya medagene baako krao o de monkeypox to COVID-19 ho ade monkeypox de ye free adwunu kra ba ye ntimi nyin free adwunu enye hu sa de be kan say preventions no ye nim dada ekwan baako a ye fa monkeypox de broni be kan say close contact honam ka honam ano ka honam ano ka ano say ekwan we so na obefa so nya monkeypox enti say oni obi
any close contact na untimi nya monkeypox ade ba ko potia bitimi pa ye say wo hronsa or this issue any samana any alcohol hronsa e kwan ba ko e befa so ama nya monkeypox ne bruni beka droplet so obowa so sneezy ti say the covid na pepepe and beka so nti ti say wo close environment na make sure say o show nose mask and you can social distance ade ba ko am de beka ho ne say menua men show bi nka say ade rush si na po egu nipa kre wanya monkeypox e ka say numa na ye suspect so munya monkeypox no ba ko na ensan na egu no kran say monkeypox no and fa sample call cases here who say monkeypox nti de be kan say sa normal we nyina no hu a e so ba hospital na ya fa sample aka say wanya monkeypox na nya monkeypox ana ba ko bi ameka aka no say e de na be amu hu say wanya monkeypox unya ohun eye hyehye anu ya de ba ko ohun ye hyehye wa poso ese yo ya Way and so a doctor Fred Adomako Boatin was say ano ka honam a wo benya nti mema no amoye Cornele gusu lenken no a moleke no boama hwemani me and you unya monkeypox wa utakra mengina be bompompo na ene esenku a yeah, to us so na answada doctor yes a fast upon bediako ya wono so dwem training edema Ghana Health Services edna no atumu bia wa hye won sanso no begirema no gration no wode ya adwuma se wasrada said ye beboa ma my Ghana ya po mu den ho nsem betumi asode agira ne naso no ye wo Ghana Health Service and Teaching Hospital Act 1996 at 525 momano enya adwuma Kreni ya DSC so as a council no ehunu se yentimi ntina edem ewon kran na yenye policies ma health sector no ebra yenkohwe de ekoso ewo fam enu ntini ya de hye adwum se ye beko regions no ni akohwe senior healthcare delivery no esi ko honum any challenges a ewo ho atumi aboa yen amye atumi aye policies a betumi a resolve sa challenges no enu nti council ne achiche mu bebre bi eko hafo ebi so ko bono ye ko upper west ene ne ya bedu bono east ye ba ne empanimfo e wokroma se abedi nkita ho ya sere wo mo kwan ya ombefa so support regional health directorate na wo region no no na fe ne nananom so adi nkomo omso aboa ama yonkofa kese between nananom ene ya regional health directorate no and between RCC no ene ya health directorate ene community no afoto tiawa de bema Ghana for any of my phone nyina ne say we are not in normal times and I say ebre wo mu no bra emu den kakra ewo apomden ho bisi say yare unity the dikan COVID-19 wa unity monkeypox so unity enu nti Ghana Health Service ye the guidelines and I say futu semu a ebetimi aboye ho ban aba ebesre obia say oni so sene esitie pepepe Dr. Fred Adomako Boatin na wo wie na so wada Dr. Sefa Bafojan Dr. Bafojan ya wono so ye heart surgeon ene wono so oba dwuma wono etu akomade emoroba epipa ho no amsade hemu no ebia wono so ba dwumade no ase a wo nyina hye bo se pon kase ade wo makotra ho no wo mbekọ so aye dwuma ama bibia aye kama meji sa adwuma because mesumi bununi mifi Jema Kintampo South District na de mekosua no mpese mesumi de bafi na me de beboa ye region ye new afi na ya hyase tinema bebre afi na ya hyase nti afi na ye hwe hawa ye nyina de ti bebom na ene ebetimi aboa na ye mpomuden no etimi akosoro nti de ehia bia ye de ebe ye ne se ebe advice empemfo mu wo ha omu ye adwuma no na ye beboa omu na etima ye ne ye se be ya ebeboa ye nyina e wo region mu de ebetimi ahye amanfo ebo ni se adwuma omode ahye nsa no ye no ne ba se be ye be hwe se doctors or directories na wo ha no hospitals wo ha no adwuma e so mo ye de boa yen no ene no mo ye na se mo hia mo bi ya no mo de tu ye nima na yesu ye timi ehu ye ne regional minister kasa ne ehu hawa ye be boa ye de advice de ye advice eno an ibe di so ye nim se ya de bebre aba nti se yesu ye be kọ abontene aboa na ye campaign na se be ya de aba ti se covid ne hu ne manyina de ese nyina ye se be ya ye betimi anya apomuden no nyina be ye committee ne ye adwuma ne se ye be hwe adwuma omo ye wo ha eso nti ye sure se ye ba se ko hospital na bibi wo ho na se yuntimi a chief imam ye nipa o
where Dr. Bafojan, ya wa yakuma ho adwuma ene yetene nka no. Abusia yeguso Sompa 93.1 FM wi apram tibreka se na nsa no ba bia wo bia na yeguso ede sombo no. Se sunyane abonten so ha ye Sompa 98.9 FM. Sompa 98.9 FM. Wadwe nche no nsusu ye sihia yen. Facebook junction so ye Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM. Wadwe nche no nsusu o de bia ho no a yeguso aye beka se ne de mamo no ye bekenkai ede amama busia. Yamfa muntu fa se be phobia no ye ne de yamfa mo free techimna abonten so ko krempupure mantemum. So don't for ya dum na katrema dabo jemoje die mafusa ne antete nkaboni bia na se no mpetuetua no mpeso na wedi eteta wedi so a ene ejumbu sum ye ewomi ne da etoso aduonu ngoche ekosi na aduonu nkron 28 ekosi 29 fo yesi Arise Ghana demonstration e baso and am so menensem chefo dwumede bia koso a concern road transport operators for any concern spare parts dealers association National Okada Riders Association for ako kantama densia wiabogo so said the mono yay nyasem keto omo ba no ban vimulia or ajimje no mo do mo ho ba begim ora tachi ado ene kasa edema sa ko emiensa na nsem a wode tu dwa kakra ni demonstration eba so next week no Arise Ghana no ekuku ye kan ho bom si ebe se ye ko dwan omo because obo ade ebo so ne form no enye obi an obetimi lead ekuo ye nkofo bi no yi omo ye de case wo se ebe se je omani si wo na ne ka ne se wo hwe petrol ekoso ana hwe oman ya gallows ye wo ha man hwe omo fuel prices ne hwe Ghana nko ade wonti ase uhu bebi a say mismanagement o say bia boni bi ne ayo eti na ye de yetimi so anu enim o hwe spare parts a bonu kwa na ekoso import duty exchange rate bebi ni Okada so auto Okada 4,000 and auto 10,000 minua say na beka ho 6,000 it is a uniska ultimate Okada business first no 10,000 e talk about 7 years ago na 10,000 Ghana cedis to discount 100 million e talk about and na me no kasa we it's a ultimate talk tesia matis vetunya ultimate to tesia duty no kwapokra ene nam ne ho tini e kasa Ghana fo nyina no e be say mewa next week no yeso bibia bebi a wo bia obia mpia bonten ye motwi na entokwa no enye menko a enye concern drivers enye Okada for no enye Arise Ghana for nko a eyo mamu nyina ntokwa yesre mo fa mo hombra na spare parts akasa no eye problem because ya nye careful me no wahi munya mo bi issue cars bebi dollar ne kono eye 8 and over wo na bisa wo say ebedu December no dollar ba ko do 10 cedis ubetumi asesa ubetumi akra ni amaba enne wadwe be ye wo say wo de dollar ne ko enfa wo ho ebia media adwuma na ye no ebia na wanye biom no akonya business bia wo ya ebe ye dollar sem wona be hu say ekuo ni kan ye santamba say yankunje oman no owura ba omia ani Dr. Gideon Akon omumien bebi omobia omra bontin ombeche the reason why I see the no any dollar no omo picture say Ukraine Russia because baby aduni de ya yedum say wetimi ahande economy ni sika na wo say wo di key na ma agip ene agip ba ye no oba no obetrase pictures no twa on social media Abusia we yora tachi ado kasa de ma ekobiensa Commercial Road Transport Operators Association for Concerned Spare Parts Dealers Association and the National Okada Riders Association for Arise Ghana demonstration wa eba so Yankopon yadoma 28 June ekose 29 no eno mo hye se omo do omo ho begim dodo Wama di wa ho begim dia na ye body awuramu se free se yi ready Mami akwa ko be se yi levi ba yen kwan ni pafa so tonkra na wadi sika mu obie wono ani tetefon so no yese eso ate o nipa ni nyina edwane wo mo pese ye be ye ene ate wo mu kakra na Imani Digital Financial Services en wono ma ye hwehwemu a wam de sasem kakra kaya dia betumu na wam hwehwe mu pa so ma mu nyina ebra na yi levi ma ye no kwa ben ena ne ye fa so ane ye tonkra se wodi sika nam tetefon so abefo kwan e de kwam obi na yi levi so ba ye se na akwa akosie na wo se enipa mbe so hemu nchemu no adu wotwe emiensa ena sa abre no ana ye mfa bibia ma ye no na wo mo ye pa na nei ye bebo mu eswati se bum hemu nchemu no aduanan ensom na chese ya semwa ehupa na Imani Center for Policy and Education wamani German adwuma ko bi na no mesremo edi no mi hunu bo me ha me ho dachi fo di emiensa ti watwa so en waye ne GIS
tie any acronyms me come out na say pass we tie news say me bebo say di na ma de a ene agere wo bome me hunu ka na wo maka bomu eri san hwehwemu no atumi ede aba na wo se enka first no na nka bia nipa no beto nkra e woni tetefon so wo yi bia free ne bank e de abegu so wo san ni momo oh na wani mu na so na de akoye ade bia wo ho tie pese e kwa homa ne so ni ani wo wura Evans wo se tutu General Secretary di ma Mobile Money Agent Association wo ma ga na mu ko busa ne say yi ready e bae no ma djuma no e wo soro anayo fom. Hello Evans. Hello. Hello. Bla Evans ma hey. Ne musu. Oh, oh ya de. Atom na musu. O kasa ba fom ne men koyi wo soro tawachi. Eyi imani fo aso ma ye hwehwemu bi. I levi ba ye enkrato aye to e momoso ye bi e de bi ekro no eso ate no kura bi om. Yo ne de kan ma me fanche ma weti fu yina. 11 who asemi I mean the assembly na pie that ben Wednesday yana imani for so research our moye no mo de findings no about bontin na wo mo research no omunya nipa 1000 na a respondent and as a respondent here 1,000. Now, at the end of everything, statistics say 83% of the 1,000 respondents, they are saying, say, pass E-level was on base mobile money dear, and yeah, a bayating, na so one bayan so I, or moon shedder and yen be great, said the first na, or yenen, into nona imani for their abba. We are expecting a further drop in the mobile money transactions. But before this data will come out, and I think the Bank of Ghana show the data about accounting transactions fully nipa best 300,000 and say mobile money accounts no accord dormant agent funds best 4,000. And the Imani 4 report here by out of 1,000 respondents, 83% of this value can say they are not in support of the E-level in any shape or form. No, idea as a man who say as applying it picking up now say E-level current rate we say better na ya be dia farm na yitimi aye be dia farm na in so why the industry any amount for so awoja ejuma as a result say profit and as a one be patronize mobile money service no sanko for no jaya na woja no sa adi ebetimi a control it o share data na ba na say ebi so percent wo tia but just rate no was so ye pa into sanka pe year I mean one share na want to say 1% and I say something below 1%. Now, face with idea your friends say capping, you know, say who send 1,000 amount 80, and I say who send if 1 city equals 1,000, and this is the amount 80. If 1,000 so acquire this is the amount 80. Now, for you to make capping is na say every amount be a year worth 1.5 or so no. No ama nipa dudu na kom eyo mudu bebre nti abasa no dudu na so empese won be koso a won be use mobile money e be so pe kwan fufuro be so say won be timi dia embedi 11 ni na ye response if respondents no who I say aban itimi pick this data app na itimi reshape 11 biom ra se di akeka koi ekwa sa dia na chese madwuma no na ekofom ekwan fufuro bi wo ha mo betimi afa so a ebema ya sanya wodo de ama eye mobile money no you ye precision and say aban ebema ncheche no etumi akoyi because no ka say 11 die if na shasi ebe sene aye ne mo ka say
Nti na nhyeda ankofam yi. Nti nipa bebre ewo nti ase anasa adwen foforo bi fa 11 ni ho a emwa kra obetime ba wonchen ka se meyi skase na anya bia sen 11 sen na metia me discover we to me wallet ananse me ye this me top bundle sanya nyina 11 sen na metia into sha nduto na shedanti level na si ewo mu se 1.5 no e was 3 year pa but your transactions bebre was so 11 kan 11 e pe mu kese pa ni sa pera wo transfer sky fee o phone so akomo bi eno na 11 e pe apart from this no 11 bi ni wa esa affecting into na ya ye hunu say aban kita hu die fa this 11 ni hu no wo fam ye pa e bi won so a yenya the right people to communicate the issues and answer the mobile money policy no yenya the right people to communicate it well to Ghanaians into na say obia won nti ase into say sa na tie dia then depending on the kind of understanding and what meeting and so nam they take decision going forward into the usage of the mobile money. Now, I mean, the survey has just displayed it. You know, before say, I mean, this month we are expecting, I mean, a further drop in the transactions, but we are hoping, say, with time, things will stabilize. Now, so applying to me. So data if Bank of Ghana whereby and after so imani for research our muye one bed so now on waiting media share a review and as a reshape e-levy policy. Yo Mira Evans nyamishra pa no mo na de muye nyina so Ghana fo nsom na adwuma no entra ho sompa ye ne ahefo ne yetiefo yesi edase nso medamasini akweni. Way I watch a trap for our cratad, my mobile money. Agent, for Kabomuko. Unmonyan for Evans was said to 2. Now to send a casano of form. I want to hear Buga. Affective voice. Affective country. Be ye. I was a friend Johnson from Cobble Smith from Wabaton Persias, ye, Bosumi from who, Bosumi from whom. Now, open ya danswa, what did DC? I was Bosumi from Wabaton Persias, papa, was he wo. Nens was saying, Yanye, Yawan and Namo Pacho, saying some more can yena or Monfanchano, yes, Abia war quadrophone or Soria, Waji DC a Jumaton Hoson, so see you more. Now, Cofreno Kubus and Wansamoa was he wo, Nens what yasie. Na Nuina, well, Cradianra, Naya, Nedia, and on in a proper war that they say. Nana Chumberemo Tosim, you know, every assembly members here, or more elbows from Wabaton Persuasing in Asu Mumbra, Nan yes, ye piano, or more anchor wasam, no more coino. Like I say, ya dance with the Gatua, Aqua Cuisine announces and Nana, a ja almost renwada, was Renan and Tunsim Nene, one pass and members in a show, na yes, ye piano, or more enfanche. Nana, yes, will be an no. Na wapacho edia maya danso ene se asambere manfo yi bunko toje ati ni so nyina srena na so mo srena na da na ya danso aye na enia mo hosam wo mo hwi mu nipa bia nto mo ka che na se wo mo fere no fe ne pa bu ne pa no mo srena na se we de na onyina nchen no mo ne ya danso endi de enkoti asambere manfo ne mra na na frɛ wonum na ebe bia na no akasa no mo di kan bunko toje ti ni suo na busuafo de o kan ho e Facebook no abehwese ne asambere manfo nyina bu nkotodwe fom na edinio yentie wo mu yentie wo mu yeah, nyina yeah 22 assembly members ne de waka o pacho okokacha assembly member bi say de mo ye no mu di agro akufado asem no wabu awie enti say yentimi anyina yes ankofo no woni ye betia ayam assembly na president na na do danko kufado na medase enti ye besre nana se nana wadaruma ma yesa kwanya no na ye kura sa 2 minutes de Yan Twabano, na yenyi wura ni mfiri wana busu mfiri ho, enfa ne ntoma pa, emfra na wadaroma, wani mwana, yesra pa,
ya to abani yi ni free wa no mo mbekwa dan say ya dey ora na wa becha na wa da roma yesrawo na mo ba yesrawo pa ya da asena na Abusiafo nti wei eye assemblyman for mo bosome from one baton person nti se ohwe maame no ote wona ye no mo nyina bu nkotodwe no hey wo mo nyina bu nkotodwe o hey yadansu neni o yadansu neni yadansu neni o yadansu neni na eno ache na nanatwum barima owo dadiase ya opani yadansu de chawpani dwato akosi ne so mpa assembly members yi chawma no yi ene ne nanasoso no ejina assembly ejina yadansu anemu pa wo mo chaw said yes bia nyahwe wo mfanche ni nti na nakakra aka se eyemi amedishie ni ntwa yi bia ni twa to oba yanka mi twa to edem na ye omobo mama ne minya entie ewo ako kasemu senke ne kra no ne wo senka DC infa dibem diama emre da nti e ka yenti ni en fredi ya me disi en o ma no open na e da dia sefo ya wo so ko nya kese wo da dia se nti no me disi no aye me bone kra na me fe no fi oba ya nke di ye gatu ye na matunufo ache na chepa Abusiafo we na natwum barima otosum ye no yin popropo wo eye dade ase ne ye ne kokodi nkomo no we ne nkomo ene chewpa na ya danso ne dwato ya danso dia kwakosi ne so na na ode to assembly manfo na ya danso a mu pache wa mane yiwansi wo ya dansi kuro ya ase na nanom ntuma mu ntutu ye nse bebre ne yankwa ma no so ne ne na masewa oba penia owo nsuayem ye wo bosome frɛ ho mpotamu nkodi nkomo ne nkobisa sɛ na nnura nkomo no ekosi sɛ pa na ima ona na no mo ha o ya me je libia boga na ho ye mpa badaro ma me ho ye yo ye de rade ase na we de ase usu na no mo ne manti en ha kese ye ha kese na ya danso a nnura na egia na namu pache wa manui sɛ miti wa ma ana I know that's it. Wama me kwa na ya me wanwa na mteni pa ya be fasta wa manu ni pe munia na ya pacha uno na oba na obeka se one de onsuma obi a so me pacha na ye kana se ni eni ewu ye na no mani enti eni da no wa ma ya tra ho bobo na ema assembly members Nana temenka Abuzafo ehwese benya nana amase wa biwa homa so na yene no atoa ye nkomo no so we ba pani awo nsuayem ye wo bosome frɛ ho abatom pesu aso asantemantem ya DC ya danso a na so ayehye ya wode dwato akwakusi nananom so se nananom mpache oma no no akra meeting no a wo mokɔ ye no wansiwo ena ya danso kuro ya wode chawpa akosi nananom so se nananom mpache oma no no wono so kuro ya na se nananom na ima yesamu akwa baby ahoma ne tekoi ya me de baby na me to wonka okay yo ne kafra na ima ntina woto aso na ima temenka abusia yehwese yebenya na hima na asemu ya da sunkomo na atia homa ya tumu yu ya da sunkomo na atia homa na tumu no abusia na hima ba penny owo nsuayem bosome frɛ ho na nanka yene no ekwakodi ya da sunkomo ya senra wodi dwato abesi wo mo so na omo pache wa manu no woni hoyi na omo nananom assembly man fo so a ebae na ima ja metio kasa no na ontene oh na ima entina otoa onkomo no so o say eni ti ye twa ya wo mo ma no na maka se nipa na oye no wa amadia ono nso de nshira ono na beja ne mpanimfo e de nshira ta o moti e de omo pese omo ye e de ahoto be babusu me firi ho bia omo nye no ta o moti na de kosi ye no enti nana twumbarima eta assemblyman fo na chi se ne ompese omo ye bia omo nye
What I you say, Yafra, as some of those over, near whom no cruel woman. What's Wama? No, Wama. Ye nkomwe na ho akra no aba besi ahoma so awo ye ne se ye ma ye ono aho ebusia entina ye hwese ye ne nana nkomo no ebesie na hello nana ebusia enti nana homa no enwumre wo de enwumre na ya hwe na ye dinti wo kyerese enra meeting no a wono ekọ ni nipa no ono no dwato aba se wo mo hwe no mo nka bi ma no wono na ama wansi meeting ase entina ke se nananom ne ka no wo de chopa aba na ohene ye beka se mi na wansi wono mo a ni kwan se mpanifo de bi onya ho impromptu no so betia possible ya o de be enko asa de se hadwen o se ne omo so take decision tie no ano no entina nanom o kire se ne asambere manfo no person mo ye bi omo tawo machi amonye ne be ma so mbia ba boso me frɛ ho bi omo tawo no machi nti o ne na ne keka konde ayedene na ti asambere manfo no mo so ono so no wo so ye ne bre na muzio nka wo mutete onye mutete a wo masambere ma bato na e ba so no sa 22 fo ni nyina wo beko ene kwa bia so oni omo be wie na de na se yankin messages ne kakre yankin messages no na ahoma no na ni abesi so ni ababesi so de wo kire ne nsa ho ne kuku ajan eze kura de se girl bi abetena ahoma no so said the mobile one you have dollars out of coverage area so then this age bi no a on frɛ no kura no oba ko mu no anya no ya mo fa messages ngusuma enkrofo agyenche yankin ka man for messages kakra na ne ye hwekra se ye be senya papa ya danso na mu na yo yesi ye ne di nkomo ye di kan ne di nkomo e mo gitum so obi one ye be kasa na sisi a o ye romantic voice ye nya no yo ya danase ya danso so wankasa wa ye kom no oti ya danso so wankasa no na enye na mamo fa asem nkohye no no adim wasu wawu na se wo ye nyane a ani tirem na yare na wasu wawu ani amuma ni nwu na mo kofre ne sa ye de wani tirem na yare na nanu mu kura wasu wo ntuma mu tututu ne ye no de ye de mama ya message ne anka edio ya twaso na ya twaso no nyamfo kwasi osaje aka ne mampani dwaje kumkufa mamu mu no wa soafo a wo hwa ama no ne ho nsam so wo be emra se bedwani ma de cho mo waje so dwaben afia pema hankrado akrunsia akopem mpinu ni num sabre wo se yento ne so aba no ma edwam training fama MPP amanyokuo wo se break king de eti ebebe mu a agiso mo kabom na grassroots nyina ye de wo mo ba ebe ka ho be ye adwuma na wo se so do ani hwa de wo ma Ghana ha eba mamu mu no hyehyɛ ya edigu akwamu magana fo ho to wonu dia ka MPP mampani kufuo wode niema gu akwam health insurance wode buy capitation grant ene niema keka ka ho na nadodan kwa kufuo do buy enye free SHS 1D1F ene ho ahwani a wo mu ye nyina eye programs a wo mo ba wo mo eboa enu ti se wo mo tena se na nkaba mu ni ho mayi mani ato nkyɛn me nkwankwa ye campaign adidija ene niema ba mu a anhwa na ebetwe ma kwakire se de 208 ekofa saa wo ha no edibre amanyuko no wo de asemi tudwa wo bro ko hia de hia wo atwema enwa biaja south and north constituency executive wo bon toade a kire won se ye nto abanso emfama no no asesa asante mantamu wo yire wo pa to abadia any 8 regions wo ma no timi twam ma hitofele gire tuoda ne nkwase asem ye tuo no nyamfo kwasi osaje Antimanko, the whole Ghana party, no, in particular, and say, yes, I did not carry on mum. I recognize it phobia almost do my coma, and won't be there to her, and my party. Nay, who on Nafina mum, I say, about time back on mum, because Mijana, wage now, and those. It's because of saying candidates are airborne. So, Mr. say, Mommy, family, and to her. Time not so say, we look at Corona. And build the party, your mind, and then Cosume, or when you come
ɛsɛ ɔbaatan baako ma yɛ ɔhwɛ nneɛma ɛkɔ so no ne adeɛ we gyina ha no ɛmmoa yɛn so sisi ɛtene ho bɔ mu projects ɛba santemɛ mu no nso ɛsɛ yɛyere yɛ because baabi a wonya put bebree no ɛho a ne sɛ wo nso so no wohwɛ hɔ yie so nti no yɛyɛ ɛyɛ for the roads no yɛmmayɛ mmra sante so because yie ma wɔn mu a ɛboa yɛn ma biribi a yɛyi Onimanyamfo kwasi wasai eje ena yete ne no adehye ya mode madwenkyere no abanyina ebegibre na ya kenkai bi ede amamo eno ti ye watwe yemu yegusuada we eye kama Virginia Vivedi edin no wase Sompa news wo kira pa Samba Modesta ono so se eye kona ayata eword eno obutu kwasi James ono so se wo hwe pa ya ono so nani agye onchia nkoma Master J ene Master Kobi na we ye Simon ono so se wo hwe Simo wo hwe pa Dubai eno no so buto oyibo boaten atwema ne behi o se na danko akufado economy no ene wo be nwa adwuma kama asedanko ma lawyer Justin Kodua from Fedua from Pon incoming MPP General Secretary ono so ne dia wo de eba ye enonom afi honorable Abedi Kwada so ena wono so say Dr. Abedi Kwada so wono so say yenye gidie e wona adanko akufad ne ba umia amemunu na niam nyina so betu ai fine e de amayen Christopher Kaswa o say aban no COVID-19 sika no ene ayusu pa oyusu ni ye na wo ma hyebo so mbebo o man no ye foto akasie ni nyina ho so ban hyankoma munyamfo hawakumsin wono so de a ode ebaye enonom Azeman Ventures kronom ye na ye homra why ne ye meto aso Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and from one baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertain ko na ni speed ne so de wo ne saso da say dwumem efie ana baby a wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia woni how kra Cloud Ghana na Ghana ha o providing internet connectivity and twitwini mu ntwitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem weni speed ne die esuni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru ho dadaada o how bia sane atie bia ya son no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ye cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan baakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Yadiaba sunyane for ataju for wa ena diamate denne diamo peno ena bamu amamui yadiakudie mu nsem amanyosem afisem aware mu nsem NP ena bomakwam ewo Sompa 98.9 FM sunyan bosomi ya yebesimi ne de toso 9 eye 4 July 2022 Sompa TV ena FM adwumafo a ewo kumase nyina oman hene ya wadubuache ena bedwafo mrantie hene yabu aferi ketachew wono so na bedwafo ya managing director Terra One Media Owura Collins Amupoku DJ Tofiakwa ene adwumafo nkaye nyina agitwi ne agitrede abebi
abiem wo sunyan na ye na sompa adwumafo a ewo sunyan eye kwachi asare Emmanuel Asabi ene adwumafo nkaye ya owura boaje boadi yawo ABY ede won ma no akohia na sompa 98.9 FM ya be bia no enunti na ya to nsafre na nanma kira ewo bono East ene hafoma ntemu nyina ya special guest of honor eye Madam Justina Owusu Bonahene Bono Regional Minister ya sedano Sampaya ebeja woso bie na sompa de e market yapa Sompa de e market yapa ye kosunwan na ba beto dwa so kopiem new drama ene nyasem keto akra ese abo bi apia na jo se ne sibo segata o na de be chena obo nse ne nan no bobokronum emo e wo kronum nyina odwan a wo chena watu ne nson no wawe nkrama nson no wawe ni titru pa no won me wo pastoral center ene oduma se de amehu bua ena ato wo no so owura isifu Mustafa yo assembly member de me wo adehye wo new doma ena yede ne ba twi nkomo ne abusa ne se edie na asie yesi aprosi for se omo de obi anfa asem bia meto wo no anim na ye be kwa homa ne so na ya bo voice no awie na fe ya kwa homa ne so abono kuyafo omo pastoral center ene hu ne nan ti omo hu nan in fact na nan so no nko ti ombo me amane ti me ko hwe nan no me hwe nan no me hwe nan din na si debi we dey so no nko nan we dey jata nan because my you would adwuma che meaning difference e won bo nan mu ti mitu na moko game and wildlife ko bo mo amane omo so ba home premiers a on ba hwe nan no no mu twa nan no e de ko bo mo computer no hwe a de wo so anyway e yepe ti omo ka so mba be set cameras ti na ya bo aben according to say eni ahunu de ejata omo mo hunu de nyina ejata ejata ti cameras no manya ma mesete nti ewo mu ana ya sante ne kan wa free baby a pastoral center area o akọ new doma and Don Bosco hie no so hono mo nti hono mo odika be chi aponchi bi sada na aponchi ndi omo ti ne kan beto mo nhunu mi fa se bese busumini anase ebi busumi ko ka akra ne tese se abo bi tse jata oba be she pastoral center Pumo biotech ni wono oba be she hono na abo no according to executive gas omo pastoral center hono na abo na se jata ase hundi papa no de ho ka wura wo nti ama ntemu edi hu beto pastoral center for omo wasi no edi hu beto omo so ano mo yeden depend mi pie omo anam ko mo adwuma de nyina fa hu ato omo so du wa se dipa ko kuruma de se ntempa anwumre no wa fa sa be se ko se du fie depend mi pie anajo disa na yetie but ewumu ana ye sanso tete se sa ye se saka wa fo mrantie bi wo dumase omu bi na wa sira no se ne madam na chere so onye no se jata no be den o me she pom honum eti ni a chere no se so hundi papa no adan bi se jata no de ho ka wura no wa den no wa yira it is so for information ya teno no eti sa information ni liki no ama omo na mote mfanse pastoral center area si ni ya na ka na omo sai hu wo mu ni ya no ama sisi asa se bibia so be normal na chese woni monyamfo isifu Mustafa ene yete ne nka no nipa no tumi dane de gata bibifo dwene ni nyina nye brade omo ayo oso hen nine no hu se gata nine ebili bi ni su bi e kan ese e ma bi a wono ma hye ne ma no hu omo ho hye ti se omo japade na ese de jabe ma na japade na etumom tum so we de lisoto fo ma le sonto for de ni bia na shi tum sa na Ghana de ni na se eru de mnya hu brade nyame observe ye fast dama cloud internet Ghana for almost say internet na se bia opeso use no dwumam o use ni fie ba bia opeso use internet ni bia nko ba bia se cloud internet Ghana e ba ne se bia internet connectivity num e ba no wifi ne hotspot semwa CCTV camera installation num digital security locks num and web hosting num nyina cloud internet Ghana na wasa oba ye kumase ya top high opposite Love FM ba bia kwa mama ura bank won ho an ye wo for 02446019
33 0244601933 na ye joso abe heba clinic so se men kan che say yade bia ti so bia du baby kra mabusuafo kra hu se ni da so ni ho ye omo twea ne se ba mawo be ba befo akọ amia ye wayi a odi ye ni kakra nefu ni kire abe heba clinic abe heba clinic e ba ni se bia be makwaku don suru aba no a wotade twere wan nantem no che se ayafia bi be ma de wanya kra no onya ne large ye na so free to panye ne nyin se kro bia mfa bi mehye wo da be ma yare ko abe heba clinic fibroid num ye yi wa bra ye mfa se kan ka wo stomach ulcer kra de ye de ho huri empredwa ye be ma echo case 5 ena so hwe wanimu a ko abe heba clinic oba obu nsa wa ya seka ojubu nsa ense da maye syphilis num gonorrhea num malaria netete wo sickle cell pesa wo ye ho scan net test ya ko abe heba clinic ye wotano so apatrapa new site junction hwa for 0244 3453 92 0244345392 na yeno etwetwe nkomo afa team legacy for esmen kan cho say eba na science series no eba so Sompa TV na mesro so ani je ho so person do ho jim na utwa sa sini we bia se bia wani gisini ho osiri twase na apese wura mu a so I'm run about a super fm ye forecourt ya bra na de odon for ya doma fa ho besim opemu nchiri mu bia frɛ 0548 3071 98 0548307198 na yeno eni hunkomo ohene messages na kenkan kakra on so na kasiane so ma me wai ko western region sin so bi eto ho no mama nipa nyina akadem ba huma ni tutum ye sa kunte be di ke nyimre sisu sentida akunte be di ke bebo ya wa makenkan he salasi patriotic voices go so o se yamfa sidama twedi amponyankrompon se ode mampani na nado danko akufo do bedom yen na o ye hard working pa na nchi ankoma kwabna bankwa yebo a wo pe national chairman na die e wo MPP amanyuku num yujina mo akọ se Sompa news de loud and clear inside Buokroma estate sea line was it ohinini more fire Azeman Ventures butuaze opposite Chrono Market one mo was it nanado danko akufo do he so mo person mo breaki 8 no a no mo cheche ne de maza we yam fan breaki 8 o ya ho kire ya wate we Azemania or Azeman Ventures no de we by Dr. Bedi de ne yakenkan Dr. Bedi de ne yakenkan Joshua Dry Bone ko Joshua Dry Bone de no so o say God bless Nanado Danko Akufo ne vice president Dr. Alhaji Mahmoud Baumia say omode nhihye papa agu akwamum e de amom nemum na nchia enkoma kuku aboy Prince Guma a wope youth organizer die e wo MPP amanyukum no so ne de eno no Joshua Dry Bone no a na sakofom kofom entwi Paul entwi o say you are loud and clear wa Astor downtown inside Same Fashion Center near City Key Services Sompa news papa greetings to Ohinini more fire Koja Sempa Furniture Works so good afternoon mo listeners nyina ye cheche omo no se kase ne ejigum e wo Koja Sempa Furniture Works ya e wo Adum Kumase Joseph Opambo Ajiman also share live from Achim dey Mama so in the Brem North District, Eastern Region. Yo, Ohini sa hodi olem. Opa usu Bismarck was a good afternoon. No, we are loud and clear. Ewa Asante Achim to kwai. Yo, ye jemoso. So Bema kwa kujan. Yes. Ku. Wasi ware Achim tafo. Una wachiman ye di afashe bi efren ohum. Enti nananum nyina osabere medu say piasa. Edi animo enne. Wombe kwa jampra so. Na woma koda nananum abosu nyina da se so amomba ifofro na odi afen so aka wonu mo. Emos yeba for say hi good afternoon. No, I love your news. Yes so you love den. Very makwaku Janku anambwa kwaku janku ono abiu eno de ochimam amane bo abreye no ye koso ochimam ohuma fase sisi ampanimfo ye eno de ho nkra aba no ohene yenkwa ohum no de duru wa framaja mpedurudu sa nyasem ketwa that's right nanano nyina wose yakopon no obepe padan so bubu mo de bari nyina gu obi entimi nyane hwe yakopon no aka no ma sia bodan fon so ani bebe ba ko abusia ani adu besie Asante Yabo Benedict no ankasa wojinam kuku Veronica Jando
ene ene de ni tiri nwi no asane no ane wege e wo so se ba ifo aka chensen so ene de fe na nim de da ho jana kuku de no wo fe ya ma jai na adwene na enye na ne adwene nya animu no se ka no na ayi woni somuwa mo ho fe somuwa so ho fe somuwa de na adwene ne ye na kuku de ende adwene ne de bombo lese kuku aka se wo baby a obetia wontia agire wuku no awurade ti da chi ni ku ahuna ma kuku ajando masa ba wo ba ne sika ka ho no ba na adwene ne ye wono so ka ho a obo aye ma ye de kase ebo emu da o se ne ma me aja trouble wo tie aunt wa slave na say aunt eneso ne baba ko Clara Erama osu ansa awo ne birthday okay nkwala na omugufio no omujwa aja trouble asu ajwa ne abaya ne na we credit ni di na enwanwa Hectoria o se Hectoria o se wa hwan no ono edi no last born no ya bo ama oja enyenso ni kodi ye yo nti ayi Clara Erama usu ansa happy birthday wo mi kambekaze you ebusia fo nya ba force wa ma sorry say Destiny so adanse akokere ne oni ni nua ba edi omo birthday say Destiny Nyankopon nshira wate na onka ho na ka kire message say me se ne onyingu so wate onyingu so style bia bi na e Canada mabam kire me nyamumu amaba betua so ama Rocky DJ ne fiada Rocky fa mo style bia bi fa tutu ye mam wate fa my style bia bi ye kodidi aba jide fa tutu mame me ba ma beto so. This is Sompa 93.1 FM.